Adjectives. Adjectives are words that are used to express nouns. በዛሬው ትምህርታችን ላይ adjectives ወይም የስም ገላጭ የሚባሉትን እናያለን። የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችንም አብረን እናያለን። adjectives ወይም የስም ገላጭ ተብሎ የሚጠሩት ስሞችን ለማብራራት ስለ ስሞች ተጨማሪ የሆነ መረጃ ለመስጠት የምንጠቀምባቸው የስም ክፍሎች ናቸው። and they are also called color words. ለንግግራችን ከለር የሚሰጡ ድምቀት የሚሰጡ ወርዶች ናቸው። ዛሬ የተወሰኑ ኤግዛምፕሎች እናያለን። The first example that we are going to see today is sleepy. What does it mean? Sleepy, someone who is feeling sleep. ይሄ የእንቅልፍ ስሜት መሰማት is called sleepy. For example, you can say I feel sleepy. Or he is sleepy. The other one is thirsty. What does it mean? Thirsty መጠማት የጥማት ስሜት ማለት ነው። thirsty ጠምቶኛል ለማለት I'm thirsty ማለት እንችላለን። The next one is scared. መፍራት he is scared እሱ ፈርቷል የፈራ ነው እንደማለት ነው። the other one is the next one excited ማለት በጣም ደስተኛ የሆነ very happy means excited በጣም ደስተኛ ለማለት we can use excited. The next word is gigantic which means very big, very large በጣም ትልቅ ግዙፍ enormous ለማለት gigantic የሚለውን እንጠቀማለን። The next word is quite opposite to the first one. ከመጀመሪያው ተቃራኒ ሆነ teeny very small, teeny very small በጣም ትንሽ ቀጫጫ ለማለትም እንጠቀማለን teeny. The next word is broken የተሰበረ. For example, the phone is broken. My phone is broken. የተሰበረ broken. The next word is crowded. What does this mean? Crowded የተጨናነቀ. We can say the bus is crowded, which means full of people. ባሱ ተጨናንቋል ብዙ ሰው አለበት. Or the road is crowded. መንገዱ ተጨናንቋል ተዘጋግቷል ብዙ መኪና አለበት crowded. The next word is empty. What does it mean? ባዶ ምንም የሌለው which has nothing. ባዶ empty. And the next adjective is messy which means የተዘበራረቀ የተረባበሸ which is not in order ያልተስተካከለ is called messy. The other adjective for today is angry. She is very angry. የተናደደ የተቆጣ she is very angry በጣም ተናዳለች ተቆጥታለች ማለት እንችላለን። The next word is filthy which means dirty or impure, not tidy. ንጹህ ያልሆነ ጽዱ ያልሆነ የቆሸሸ ለማለት filthy. The boy is filthy. The plate or the dish is filthy. ሳህኑ ቆሽሿል ንጹህ አይደለም አልታጠበም ለማለት filthy ማለት እንችላለን። The other one is tall. As you can see, the tree is tall. ረጅም ማለት ነው። The tree is tall. ዛፉ ረጅም ነው። The next adjective is fast. The boy is very fast. ልጁ በጣም ፈጣን ነው fast. The last word for today is hot. ለዛሬ ያስኩላችሁ ሌላኛው adjective የመጨረሻው ወርዳችን hot ሞቃት ትኩስ ለማለት እንጠቀመዋለን hot. For example, the meal is hot. ምግቡ ሞቃት ነው። So የዛሬው ትምህርታችን ይሄን ይመስል ነበረ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።
ኮሜንት ቦክስ ላይ ደግሞ ዛሬ የተማርናቸውን አድጀክቲቮች በመጠቀም የራሳችሁን ኤግዛምፕል ጻፉልኝ። ቴንክ ዩ ሃቭ ኤ ጉድ ዴይ